Yon koken chen salutation pour ou même, ancien abonné, nouveau abonné, ou même qui poko abonné avec canal là, ou passer sous vidéo à quitter abonné par là, comme ça ou pas rater notification, quitter un like pour nous, partager avec yon amis ou bien un frère ou bien un monde qui proche. La utilidad de los dedos. Utilité doit yo. La utilidad de los dedos. Utilité doit yo. Completar según la situación. Rempli selon situation. Completar según la situación. Rempli selon situation. Tú eres un hombre mayor. Ou se yon vieux grand moun. Tú eres un hombre mayor. Ou se yon vieux grand moun. Yo no voy ningún lado. Mwen pa pale aucun côté. Yo no voy ningún lado. Mwen pa ale aucun côté. Tanto tiempo sin verte. Ça fait longtemps nou pa we. Tanto tiempo sin verte. Ça fait longtemps nou pa we. Todo te molesta. Tout bagay dérange ou. Todo te molesta. Tout bagay dérange ou. ¿Qué hacer con las cosas? Ki sa pou fè ak bagay sa yo? ¿Qué hacer con las cosas? Ki sa pou fè ak bagay sa yo? Invita a todo el mundo en la fiesta. Invite tout moun nan fèt la. Invita a todo el mundo en la fiesta. Invite tout moun nan fèt la. Cuando hagas una fiesta, invita a los pobres. Le ou fè yon fèt, invite pov yo. Cuando hagas una fiesta, invita a los pobres. Le ou fè yon fèt, invite pov yo. No hay lugar en la casa. Pa gen plas nan kay la. No hay lugar en la casa. Pa gen plas nan kay la. ¿Qué es un grupo de trabajo? Ki sa ki se yon group travay? ¿Qué es un grupo de trabajo? Ki sa ki se yon group travay? Me pongo a pensar. Mwen komanse reflechi. Me pongo a pensar. Mwen komanse reflechi.